biasa. Ya, kondisi banjir ya di RT4. RT4 banjir. Jadi ketinting langsung masuk. Dayung dia kita leng. Wah, berat. Nah, jadi pakai perahu langsung ke rumah, guys. Beginilah kami di Kalimantan, bos. Banjir. Ini sudah bunga-bunga kita, kehidupan kita di Kalimantan. Hai. Banjir ya, banjir. Nah. Makanan kali. Nah, tabrak. Mana upahku? Aldi sudah kasih nak.